Jésus Christa, ora que les anu. Vorga babate sera online nu que hup que babate que Lucia Moziliwe. Ugo, que show atonu le dado. Corinthians mi ko kiriu po te fa nu que le que penya verse dia tozo po niebu uniebu Jésus Christa po nyoze que kroto bali que tiola nie kele Christa ze que kroto que tsunu que lingulia que pelle que hunu Christas u que yao so da hu u que zeli tsali Russia chili nu que le 48 hidia teta zo que zeli que linava part sivalio part que zeli tsasa puto part u tsasa de que ze ni pu chili me tsali ku hidia teta Celice, po cruz ginu apusu chawe, Jisu celice, u que zeri taliku hipengo teta. Dirigi taldan, taliku hipengo teta, Jisu celice, nguliro, que ze petesha talidi, que lido me. Jesus
churchlito. Papete chokesha mus sekeba. Kekrito anipu. Gerli tisoja hauribe hegotlasa. Shiro hegobucha hegote zerato shiri. Jido. Shola legevi. Zakela legevi tipo ngukelela. Beje torwe. Shiro. Vogeta de badonu. No job ye hego tsakasha. Hego bu hego mato chego tsakregile hago hari. Lanuzowe. Get his jibientia. Zabu. Zapuzaye. Tetcheteru fageliu tsache. Shiro. Anipu. Lavor geto tigo nuzo shiri. No job ye. Hego me popo tsa lavosiche. Gidze hanuwe, hego peke re, ke mesi ke kripewe, ngume jidi, hego ke re, hego tofe ke kri ke tsununu, hego vapila voseche, shiro, jido, hego nono, me fo surugobu, zulu felito ke je, anipu, no, ugobu, no cruz ginu, hegolacho zigasha sus, pelet tulidi, jolifalito ke jogola, pejet torwe, shiro, jolif get some hot togo to la voget or bad, then un tajabu bageli such shiro, anipu, no job, hego no, Sunday school no, till. Lighthouse no vorke grotolia ke jacori to sasache bejewe okobu ke zeke groto unibaya ke jacola deri anipu home menguli simodi to get necessary to mokishi anipu no soko nurichasa sidi okobu ke hu penoke lisasache Shiro, hego no mirage to gozo shiri kalapi impeleya we, anipu, homie gamtsudi chazuto get us a reacher, Shiro homie less a pretty to get us a reacher we. Hego no hago hakapi impele wadi hego nu rubayale anipu, nongu mejidi, jabi hato, hatso tege wobe, demhogi seche, ke hurabotozo shiri nrofubu, but they go rago, muchata si zeto giliu tseche. Shiro, Chido, Hegobu, Gete, Zalinunu, Shoverlite, Bejewe, Mo, Hegochi Heidi, Pohike Creek, Zenunu, Sholavodo, Jabi, Part Pisagetogo, Shiro, Chido, Kehula, Mary Gasabat, the Ways of She, Ubudis of Shirim, Hayobon, Lat Chegasahau, no, Geni, Super Crabby, Utsasachi, Shiro, Chido, Hego. Dear several Gazasaketo, Mu, Nipu, Hegis, Sesaketo, Hego Pastori, Kalapi, Mpeleawe, Nochidori, Posepe Jalasachi, Hego Bujido, Dego, Regular Bizomo, Deri, O Sedi, Hula Gashami, Bosa Prelegatola, No Chido, Hego, Rochaka Salasachi. Papa dekapim pelesudi, or haligetan zanu, teja chasayawe. Amen. Tisoviwe, Jesus Christa uragiliu zanu, vorgaba peteke Lucia. Capesiga vom hidi tido, hatoker krubo, salalido gabala, ukepenyo fatesiba. Thursday, Friday, mo Saturday, baptism class pe bali, iditi do, ugo me pesuru, tefa me kerse, mo teni me kerse, kepele zulu filido gaba, awala kepenyo fatesiba, mo ugo chavoli de, go dojugo chavoli de, mo jeni puzan no, zidi matogo, chavogada swatch the way. Pastor ni no bunu tezago pressure idi ugo get 30 zulu kapie, ugo candidate go chalido.
Gerefuliro, Achon S. Lam, daughter of Sukayam and Peloi. That side. Achon S. Lam. Achon, no Jesu Christa lipien kela kelio chelidi, kelhu ke sapul huda jon pepi kelela, po nyo mu ke mesar fu zanu baptize cheshiawe. Genizeno Zine, daughter of Mesizoko and Nipino Zine. Genizeno Zine. Genizeno, no Jesu Christa lipien kela kelio chelidi, kelhu ke sapo huda jon pepi kelela, po nyo mu ke mesar fu zanu baptize cheshiawe. Krenlubinyo Demi, wife of Chodivi Demi. Krenlubinyo Demi. Kelhu binyo, no Jesu Christa lipien kela kelio chelidi, kelhu ke sapo huda jon pepi kelela, po nyo mu ke mesar fu zanu baptize cheshiawe. Tusevino Chicha, daughter of Kenlevito and Akronie Chicha. Tusevino Chicha. Do this. Tusevino, no Jesu Christa lipien kela kelio chelidi, kelhu ke sapo huda jon pepi kelela, po nyo mu ke mesar fu zanu baptize cheshiawe. Nitsuno Sane, daughter of Krober and Krolu. Nitsuno Sane. Nichono, no Jesu Christa lipien kela kelio chelidi, kelhu ke sapo huda jon pepi kelela, po nyo mu ke mesar fu zanu baptize cheshiawe. Nitozono Urhe, daughter of Tejangutyo and Mekrevino. Nitozono Urhe. Nitozono, no Jesu Christa lipien kela kelio chelidi, kelhu ke sapo huda jon pepi kelela, po nyo mu ke mesar fu zanu baptize cheshiawe. Rokon Hunyo Yim Chunger, daughter of Kejangulie and Avuno Im. Rokon Huno Yim Chunger. Rokol huno, no Jesu Christa lipien kela kelio chelidi, kelhu ke sapo huda jon pepi kelela, po nyo mu ke mesar fu zanu baptize cheshiawe. Rokovino Yanetu, daughter of Zevina and Kropelo. Rokovino Yanetu. Rokovino, no Jesu Christa lipien kela kelio chelidi, kelhu ke sapo huda jon pepi kelela, po nyo mu ke mesar fu zanu baptize cheshiawe. Tile Zonyo Mefo, daughter of Vibilie and Niketunyo. Tile Zonyo Mefo. Chile zonyo, no Jesu Christa lipien kela kelio chelidi, kelhu ke sapo huda jon pepi kelela, po nyo mu ke mesar fu zanu baptize cheshiawe. Vimenyo Sanchu,
daughter of Nibule and Nihenyo Sanchu. Vimenyo Sanchu. Vimenyo no Jesu Christa libie nkela kele uchledi kelhu ke sapo lutatyo npepikilela po nyo mukema sarfu zanu nbaptize sisiawe. Vimeyenyo Mechio, daughter of Rokolhuvo and Nisazonyo Mechio. Vimeyenyo Mechio. Vimeyeno no Jesu Christa libie nkela kele uchledi kelhu ke sapo lutatyo npepikilela po nyo mukema sarfu zanu nbaptize sisiawe. Viweno Kiki, daughter of Visato and Vikeseno Kiki. Viweno Kiki. Little front, yeah. Viweno no Jesu Christa libie nkela kele uchledi kelhu ke sapo lutatyo npepikilela po nyo mukema sarfu zanu nbaptize sisiawe. Yevisien Meyase, daughter of Atobu and Vitono Meyase. Yevise Meyase. Yevise no Jesu Christa libie nkela kele uchledi kelhu ke sapo lutatyo npepikilela po nyo mukema sarfu zanu nbaptize sisiawe. Diezevi Meyase, son of Vihu and Longele Meyase. Diezevi Meyase. Diezevi no Jesu Christa libie nkela kele uchledi kelhu ke sapo lutatyo npepikilela po nyo mukema sarfu zanu nbaptize sisiawe. Gekri Levor Pusa, son of Ketosel and Leketuno. Gekri Levor Pusa. Gekri Levor no Jesu Christa libie nkela kele uchledi kelhu ke sapo lutatyo npepikilela po nyo mukema sarfu zanu nbaptize sisiawe. Geviyane Hyoshe, son of Geningutyo and Kolabino. Geviyane Hyoshe. Giviyale no Jesu Christa libie nkela kele uchledi kelhu ke sapo lutatyo npepikilela po nyo mukema sarfu zanu nbaptize sisiawe. Gozo El Kotsu, son of Nico and Kevino. Gozo. Gozo no Jesu Christa libie nkela kele uchledi kelhu ke sapo lutatyo npepikilela po nyo mukema sarfu zanu nbaptize sisiawe. Megol Huto Yanitsu, son of Zevine and Kropelo. Megol Huto. Megol hutyo no Jesu Christa libie nkela kele uchledi kelhu ke sapo lutatyo npepikilela po nyo mukema sarfu zanu nbaptize sisiawe. Mengul Huto Papino, son of Tinonizo and Rolesa.
Mengul Hutio. Mengul Hutio, no Jesu Christa libien ke la ke liu chile di ke lu ke sapo lu ta tio pe pi le la po nyo mu ke ma sar fu zanu baptai sisia we. Mesasenhu Lejitu, son of Teyesitio and Malenino. Mesaselu. Mesaselu, no Jesu Christa libien ke la ke liu chile di ke lu ke sapo lu ta tio pe pi le la po nyo mu ke ma sar fu zanu baptai sisia we. Hademo Humtsoi, son of Shanchumo and Rokoviu. Hademo Humtsoi. Hademo, no Jesu Christa libien ke la ke liu chile di ke lu ke sapo lu ta tio pe pi le la po nyo mu ke ma sar fu zanu baptai sisia we. Rokoni Peseye, son of Ketuzo and Asangla. Steady. Rokoni Peseye. Rokoni, no Jesu Christa libien ke la ke liu chile di ke lu ke sapo lu ta tio pe pi le la po nyo mu ke ma sar fu zanu baptai sisia we. Vimeto Kinzo, son of Pukil and Jorna Kinzo. Vimeto Kinzo. Vimeto, no Jesu Christa libien ke la ke liu chile di ke lu ke sapo lu ta tio pe pi le la po nyo mu ke ma sar fu zanu baptai sisia we. Vipede Angami, son of Sedevi and Leshiwon. Vipede Angami. Vipede, no Jesu Christa libien ke la ke liu chile di ke lu ke sapo lu ta tio pe pi le la po nyo mu ke ma sar fu zanu baptai sisia we. Vizien Kerho, son of Gisho and Banyo Kerho. Vizien Kerho. Anye vizena, no Jesu Christa libien ke la ke liu chile di ke lu ke sapo lu ta tio pe pi le la po nyo mu ke ma sar fu zanu baptai sisia we. Ido. Vizobilie Chale, son of Medonilhu. Vizobilie Chale. Vizobilie, no Jesu Christa libien ke la ke liu chile di ke lu ke sapo lu ta tio pe pi le la po nyo mu ke ma sar fu zanu baptai sisia we. Ke penyo fa bezi we ego ti do ma tho ke me ye mu ger ker sikili la ego si di ke penyo fa thezi sha idi ma tho cha sa ke to go se popele si di ke shonu ke pe ko voda do we a ke cha bo chu do ke kre ke me sa ni pu Jehova te che te ru za pu za ye pete nvie we ti do no he ki hu kridi he go bu ke hiro mi me fe so ru ha ko ha la chabadi go do jubadi go bu ti do ke hu mo junu mu mo junu ke pele julu fikri la ntezia si ke zo no he go cross de mu he go ncheya we chikri le pete lazo mu ji hai di he go ger shonu ke pe cross avo ke do ma to go pete khabien pele sia so savo ke do no non to
he cha thasa he cross mo he yasagile so atsuji ke thesien zdi Yesu Christa zanu chasiawe amen. It
Tiedo, ungo di lienu tupi ke ba ke phe, ungo ke zedi Zemenu district la chali dio. Zemenu district li ro December jaker theta nyeki nyedi tiche nyeki nyedi me fe po tiki district chale. District headquarter li ro Zemenu town lu ba. District how nu rengma mier na. Tiche 2011 census nu mohoshiro nye lisuret se kriki nyedi lisurat hefa mukiza area liro square kilometer kriki nyedi lipengwa suru. Sendenu Community Biodiversity and Wildlife Reserve. Sendenu Renanubaya mu Zemenu district liro haula meye ya. Hakere propose kese ke bago liro Zemenu district mohosha liro theli tha tsa di renau bu manile ke tyo tsa se rengma mi bu theli tha nuvi par ke tyo la ke tyo we li che di ganya gara sevor ke hiranu zeketsero ukola ke vitho ke krilamona district ke kriko kiri ukoe ke hira penyotho ke tsala district ke kriko ke mhedi Zemenu nuri mie ke jatho uko ze ke se ke bako liro daru ke sho mu ze mu ke tse mu zu se ke tse Rengma Baptist Church Council liro Pentejon rena Zemenu town ke penokino Education Renewal Center sedelie Tetsa how nunu daru ke tsmie mu zu se ke bako krihile ke tola sedesa Western Rengma Tiedzanu ukru ufatsano ko Assam nu lu keto ketako Assam yeze ke zevi mu salat he ke lu hauri krukre dilhu baya mo si District Peteri po kere kripre kechanu rengma mila chatyo kechanu ne dieba rengma kepele mie pete la chatyo jisu siji katho mie tsle ketiola katho diesi pesule ketola mu krista krata kevi peshe le ketiola chatyo Kinyoliro Rengma Mie Renewal Center la chatyo Daru Ketsemie Zu Kekrimie Petebu Tetsa Hau Nuvordi Kepenofa Keko Methalie Ketio la chatyo Kepenofa Bu Tetsa Hau Nuvor Ketsemie Petebu Keshurongule Ketio la chatyo Western Rengma Mie Asamze Mhile Mo Kebahako Sorkari bu katucha mu katocha semi hape pisher katyola chato mut telauro lechemie bu hathovi mu krole katyola chatyo kezemetsa kecha tisele vivide
Mahapete Kenurhedi Jesu Christa Zanu Chayawe. Amen. Jero ha several offering several gabako kenguledio. Kehulio ko nyoko pejiri hakia penoza korle domen. Ke chapo tseledio. Ke pretopo Jehovah, mpejemu anzatseyawe. No he semor ke sho, pette sidi dison he, poti pette no hebo hako ke se hebo tseya. Heje do hakado yobo risela vor ke nguke lebo. No he ngumejedi japie hako mhotsasuji. No hako tsike masasaji mu hako sedi hake jatsle getyo teja kasaya kasaji Jesu Christa arakele zanu chayawe. Amen. Pasileno pizo mu kikru sunu gechayobo kinyesedi ke huze ke zasamoro or numo ketala sirpati ho seda thade July jaki nyenye ke thoya pie angabu asezeu lemo toba ke tsitipunu 해고제게 고개제체 보함호즈리 쇼버모 내리 줄라이 자키니야 한해 보바보츠 게츠수 부 우바게츠즈 해고라 누누 머리팀이 고라 누밥 게츠수 게츠메시 게츠 히즈레모 무 시바루 해고 대시디 해고 마토게 그리고 차 게츠 리츠바 오 르리리에 오바게츠노 르리바니에 게츠술레 대시에 보기즈제디 기즈노누 르리가토 츠게자 츠데 호눔예 가토몬예 게츠 레 Tanusho, Tanuke Meje, Hekopi Messi, gets a tipo zegase. There is Hatiunu, Uke Hunu, Yatomeko, Gratago, Tenu, Tepfa, Pizza, Teju, Bete, Gere, Vori, Hegova Pigasa, Hegotsaka Tepfagasa. 해고 코야게서 해고제리 타누쇼게츠노 해고제리 보츠게서 바후리 크리스하르고 디지자 베테 제모조 해고
heko pezatse Zali tse heko nutu pelo di sotie ka zo bagase Angabu rvetela ke hunu po tise ka se pete ke hunu tse premier ko pete vodi japu zali tse se ke tse ke chanu heko var krakese neko die ko du heko nutu pelo ka tse Kakasa nyepunu hanyam hara sakir ka mu porhike krike kri tsepet tenu nego hekola tsakasa hekola pomare thor mu dienu puka kralien zede nego pette pezia thoro ke penofabu jab pipie nego pette tsagelio tsilije Papa, neko ki chala saken no liro. Tie anga buki numie pasile no mu ki kru heo ki kru. Neko ke chanu heko var krabazuji ke tsedi neko ki chasiyawe. Potela nu a Bible verse kinye personal. Anga bu se sie nie mavodi po Bible. Bo tela page yonu bo Bible verse kinye tubi kaba na ho persedi anu tupe lolye mo au se jok putsena bo sequence ri bo hadi tubi kaba terioro 2 Timothy 4:7 bo how tubi kaba For English Bible, the new Premha to Bazala no English Bible, no personal. 2 Timothy 4:7. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Says here, wrong. Romans 10:9. If you declare with your mouth Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Kapeno fabu jap pipie negom ha thoki vitsa ke soko pette no japie nego tsake le tselije Judo, Ketode, Keper, Ugo, Pastor Debo, Mijidi, Pregade, Toledo, Maketsago, Kerapo, the Acts, chapter 11, so Peto, Pregade, Toledo. Peter Matoze, Judian Keba, Apostle Mu, Apostle Komu, Capelecoe, Judaki Mukokiri, Ukepenevo Diu, Delecata Silie. Cela Peter Jerusalem ne vogue liete je keremeko pose que me disier no qui dit je que mokokiri je que mokokivo uko je matsamake taga sita cela Peter sie ukoki sujepu que me nyosedio disier a jopa na diunu ke chache ke baki Asie Simozdi Zimhopungu Ru Mapo Fekeja Tue Ketsepo Pokedie Pete Kedi Tiginu Kerno Senu Zu Akeki Baleta Aso Meho Menosete Senus Nats PDF Matekets Natsako Mu Buketio Kunuko Mu Tirakori Tudingu Am Hafepo Akipusa Ketsosi Pitor Sele Dukrele Di Zile Isi Deri Asie Shotomu Nyepu
Kekula mona rukitsuvie, muri mesakemo, burise amenosia momu. Site vakeniori tigenu, mafe olasie, uke penevot sekema sawaketau, no ru edi puhie si. Ma hau vasetota, susie sekopete tesose tigi la kota, seti tuki, kai saria dinu kitsekese me seko vor akebatso zodeta, siro refu abu mapure kenudo mozodi, ukoze vole nuta, jopa nunu kepele me soru, aze kepezadi, temio kinuvole, site po hikoki po kimedi tigedele ngushi muso poki mapudi, me ketebe jopanu Simon Peter ketsu, ki sedi pozevorje, po nki de pusutio, musola no tiu nki nuko pette kelale tio si. Sidi a de puvote, hadze ugi tseketatu tue, hadze ugi tseketatu kemasarafu ukogi zuta. Ski nyepu tieze pukese, Johan zenunu miezulu kase, de nyekowe, kemasarafu nunu zulufutio, ikese dio a rokrale. Siro hadze unyepu Jesu Christa, pelelete, kemasarafu metopie ukezudu, pie ukori zeliro. Ashopodi ukepenefa kaletomu, sita. Siro hau sikeliki, uko kemikrizita. Mu uko ukepenefa tsedi, sie. Ukepenefa tio judake moko buri, kerhinu vole ketiola, tenu kedike le pie, uko tsete, sita. Sise entiak nukehu. Kepetsosio di Stephen Dukrikewa ki kepelemeko pro ketsorepie nuki haki kesenu uko homie Phoenicia Cyprus mu entiak novodi diopie judako ki rebipu deri homie Cyprus mu koreni nunu kevor ko entiak novodi Greek die kepu judako kiri nipu je pusa nipu je ukozetio mu teme kepkra peleledi rori nipu kitzavota teze ho Jerusalem ke hutsota sila uko Barnaba ketepie entiagnus po vodi nipu ngu kemeje ngudi puni pita po uko petebu tenu pete se de thodi nipu kitza che se che thazole nu tarose po teme kemezepo kemesarafa mu kepele po chufudi me kekra ze nipu kivole se Barnaba salfa tas niveau sidivo pungulete pose entier niveau di chetepo senu ke huze badi me kekra pethasa mu entier nu pethake le ko ese Christa me ko idi kele kele thotsa ski Jerusalem nu seje kesi me ko entier nouveau uko me poe poza agaba iketsu se thale di refu ke ko nu sie kidze pete nu pekre kemere ke zepo vorke tu zepu musu Claudia ke di tikitsa siro petake le koe Judea nu ke ba ke pele ko krohitio la utyo tsele ke viu ke tsese ke tio pepile hako uko hau tseke tsele di Barnaba mu Saul inia jenenu ke tsepe pitseko tsese tseke tso ipu bu japie bu je treke le ke mogi sike le tsuli ji
bile kho ke tho die praminyo se ke sala bezie ke penyo fa die ke pu ker nu le ke tam hoza chi do program nu to be ke bam hedi se prakasa zegili ti su ha bi bali do ndu ugo mi me fe so ugo vordi ha kya nu u tsu premier krobo kratami krobo mo zunu ugo ke lu ja pu khasha mo vorgele go uji ha khashle idi su me ji di ti do ke pele zulu se di ugo mi me fe so ugo tsde ji ha ki ha ugo za ke se di ugo bu ha ki khorlie ke 30 khorlie mo ugo la ke thodi bo pressure idi mechu ke zedi ugo la chakile tipo bali do we a ni go za ke so do mo ni go ke 30 ha ke khor line se le je stage nun de a chon ke ni zeno krel hubinyo tu sevino nichno ni thozono rokolhuno rokovino zilezonyo vimenyo vimeyenyo viweno yevise diezevi ke krelevor ke viale gozo megolhuto mengulhuto mesaselhu hademo rokoni vimeto vipede visiena visobilie 사사클 제도 우기니 볼리로 아니 비전 볼리로 보 hearing 우타츠야 데리 보리 포피빌리디 vor 보자পু리 카샤 케투케루노 헤네 케페시메뇨스 세디 포켈후자푸리 에르너사 po hearing uthacho zoshiri po pue pulia musala nduvodi po kelhuja puri khasai di temiko jihari lele mo ani vision na kerho puri vor jedo kepele zulu fekilela uni pekri ke so ha pushya ugo temikeri ke bala a teni demo english so ha separate do. From now on, you are bona fide members of Union Baptist Church, Kohima. But more importantly, ambassadors of Jesus Christ and His spiritual family. Category UBC tsapre deri sikiri miye go gazu liro kapenyo fa Jesus Christa sijimie mo Christa ke hu tsapre suha like a message. So wherever you go, whether it be in your school, your college, your home, your workplace, your neighborhood, wherever in society, remember you represent Christ and His body. And that should remind you over and over again to live in obedience to God's word and to be a shining example for Christ wherever you are. May God be blessed and may our church be blessed through your membership, through your involvement, through your support, and through your service in the days to come. May all of your lives be salt and light, as the word says. Niego mi popogaza kel hulanu ke hubu teja ngulie tenamu niego mi popogaza kel hubu chazu Krista sige mo mi buri niego lanu Krista sigilie so tiena a ke thodie bokenye presodo romiko suru die keres kinye mo kerese we zulu fegajunu po seuze po chdi ukruwade sidi po zaye se ke sienu Krista cheper hilakele he uburi ke luka sa se lu tioli ke tiola salanye ko sieta ligevi chepu mengu ko diese chdi ke phumaubu Jeret
杰瑞达个叫你莫好地啥一节，你莫个扎布里卡别个普曼努是的嘛头个说这个叫你布里吃些，dari ke sienu ke hinu prakata themiu chidi nie tho nie pie u ke penyo fki cha shlie mu ke mie thom ha tho chige tyo nya ko chili ke tula nie mori pie u ke penyo fki cha shlie je. Romans 6:13 says, do not offer any part of yourself to sin as an instrument of wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life, and offer every part of yourself to Him as an instrument of righteousness. 这道个是的，如果你没法输入好过哈，啦，没吃个在查理那吧，如果给路啦，别得里给努黑的给特些卡什列，如果给路啦，如果在布啦，么如果海的接，如果给胡子不是的。que se que percroca fondo que huburi o que cruburi mo o cromiburi o ze que se que zami pe teburi o lanu tejanguli que la ugo que se di ugo la chalido mo haidi ugo bu que penya fo ginu memiedi viketcha que zo temie chvoli que la ugo que se metche que se que nur hezudi pette ugo la chalido mo apotela chusu we hallelujah que crie que mesa ni pu jehovah hego jido nza cheya ntezia mo hego no diet thozo no viso ka tsu ha ka sala ya we no dioba do hau nu hego ke hu Union Baptist Church ko hima khidi kelhu mo ke hiro me fe soru ka sa ha ko ha khapie ke hu tsu ka sha lan pe ziwe 제도 해고 우고 잡부 얼는 리기레소 하제디 제도 해고 인게 마사차 호누 깨펠레메 곰 호즈누 깨펠레 줄루 세디 우고 미 뽀뽀가자 저스데 예부 게후노 우고 사프르길리에 하우하 우고 부리 포차시 베수 사길리에 소 하츠제 깨펠레누 쳤세 쳤고스길리에 Capellenu memiegelie mu capellenu krogelie temie chali gatolan ogo mi popokatso khosaje ke hu zo shiri ke nu ready ogo mi popokatso ke hula ntezia mu ogo mi popokatso ke hu khapie pelesia mi popokatso ogo rofam hapro bapre musla ipu vogedo tigodo ogo bunu ogo ke hu japu sedi ogo rofam hapro agari sedi lieche mu nke hu lieche voli ke la no japie ugo mie popo ke tsu su je uzo ke mo kepele ki kru ha haburi mu utho ki kru buri usie zre buri ni pu ugo ke lula no te jangu ke lie so ha preche he go je do kepele mi ko ke no ready japie akia ke tha he ke krimi ha go ha zya te jao nke new mon rofubu ugo mi popo ke ke chuchigile chje Jesus Christ azanu chayawe amen amen je jidi certificate se ugo pressure ugo je test sidi thelano ugo la je dali di ugo zegile so chudwe a chon kinizeno pilubinyo tu sevino nichuno ani ugo je test le kamne Nithor, yeah, God bless you. Nithozono, Rokolhuno, Rokovino, Tilezonyo, Vimenyo, Vimeyeno, Biweno, Yeviser, Yezevi. Que crélevor que viale gozo megoluto menguluto mesaselu mademo rokoni bimeto
pede ni bizina bizo bilie ogala je dasdo mo babo ini kalau kali ini terino a keteziti bo sesana ba boliro hego kikru vogada dioba dokinie hego revebo cha musutiunu ukihunu ke peleme ke kazo shiri hego vela chagabala hego revego ritse khelidi lavor ketiki nu cholide oha pudu momo shi ke su haleba de mi ke kari hego la chagabala hego revego che khelidi lavor ketiki nu chogelila hego la chagaba pete pezi ho ke su hapushia kinioliro se uke hu pesiga cha pozo vogada Wednesday here July zakern here get the track nu RKV Chasa Memorial Chapel idi chapel ka sabo dedicate chile uko ke pathau Reverend Dr. Achlebu mo tetsa mere puti mo hall capacity uri tagazala match ke mo de ho deri kratami go mo ani khile khile ki krugo kesha mo me kribodi hepeng su ki bo volle mo go vorgelie chapelri chulie mo kesedi chapel ka sabo dedicate sikili how hari se ke hu pesisi mo ke penyofa thezia bawe ni chile ke vimie kedi the track nu chapel ka saw mo shrivi chiki tirlano poti chau viba mo deri ni chile ke viki ke chapel ka saw chu ha mo shrivi ugo che do kesedi prekelim hidi maka chugo series me jivor ga ja me jidi Acts chapter 11 maka chugo kerpo suha ke pulali do ugo ke pu ma ke krak ke puvoje mo vogata sandeu no ke thau ke dosere pitor mu Cornelia unye je pucha ugo how tiu no je ka to progavor ko mo hoshli ro ke penyo fa ke hu ke riego o ke pele ke riego to no por fu se dim hatcha pesa se ga sa mo mi ke kari Mike kari unuke digile jesilie mo converts ha ko unuke digile ha ko pori Christ gaza kropo gaza so haringusha Saul Christian me petse gaza me pori unuke digile tsie Samarianu temego Juda ke mo mi go zo shiri unuke digile jesilie tsie Ethiopian eunuch me pori unuke digile jeri ugo silie mo vogata sande unu Cornelia Romie chepa hi ke jamie po Juda ke momye bo ponduki digile teje swari silie mo teje romie chapahi keja hauha Cornelia hauha poje sigile po Juda me mo chapahi keja me bo deri mike kari po ru mo mike kari po sigaza thimye bo keja me bo gazala mo ponduki digile je hauha ke penyogi rnagonu nadigonu teje suha taki yevoda mo sulanu chapter 11 Kera po no chi do progile ho no li ro chapter 11 no parli mo che ke penyogi na di go mo na go no Cornelia ju taki evo ga so ha zedi Jerusalem no ke peleme go mo ke hu category the ju sivoda verse po no pu ga ja Jerusalem no the je sivor so ga da so ha sile Jerusalem no ke hu li ro parent church de ho Kehu kere tho mu parent church, the first Christian church mu parent church de ho. Mu teje hau ha Cornelia ponu ke digile vodi parent church choda. Mu sesie pitore Cornelia ze ke segawasie poe Jerusalem nu votolie. Ru Jerusalem ke hu no kratami ko poe pitorgi uni moda. Pitor ka choda. Verse no kiudi zere ka mo ko ki vo go je hacham hak Kedaga, you see. How much Samaria micro boy unuki dilezo Ethiopian eunuch me bori punuki dile ha ko pete juda me mo. Deri Cornelia kinuliro pitore vodi chas sechadi
Pukinu ugo ze ba ugo ze lu ugo ke ke gori ke ze choi di se se chidi ugo ze ke pe kroba ga da teje sivo ga da la Jerusalem no kratami ko liro pitor ke tsoda Japuk chega je so ha kri de no se chidi vo de uzure ke mo mi gro bo ze di ke pe kroba de se idi ugo ni mo da deri ugo verse ponunu ker hakim hosiliro pitore po action go po kidi bola poe Cornelia ki voshi ke ha ha poe pu ke metsese mu pu ke metsese Peter explains his actions ati do title ko liro English nu khaso ke kila mo do go do no teni die follow chili ke mo mi bagazla ugola no point to go so we English nu khaso de verse ponunu ker ha ki mo hosiliro pitore zimho bo ngu ke so hanguli mo poe jopa na diunu ke chatse ga ba ki zimho mo gu mo sutiu no feka rabonu nu hacha pohi ke kri ge cha de pomhoju nu ker mo suti gi verse 10 no pitor silie du krili di chili che idi fe poe ke voice poe po ki puda verse te thano pitore su ha mesa mo ge la kunyo ha gwa juda melaro mesa ka mo kunyo de jia ka mo kunyo de sala pitoro su tsama there verse te funu Diesu hai fesu hai poki pula dise u ke penyo fe chike me sawa ga dau no hudi pu heje isi ke penyo fe chike me sawa ga dau no hudi pu heje isi muzium ho ha vase pitore ngu si verse kernu sigile vase 3 times Peter saw this vision sala pitore pozium ho pusha sasiu verse ker ponunu ker kini hagi mohosiliro ke me sarfu we pitor hagesha mo pocha thakasha so hangulie kaisarian nu me sevor mo pitore pozim ho lega baki kaisarian nu me sevor sidi kemesar fe pitor hashdi temi ha ko hai pitor zedi kaisarian nu Cornelius ki no voga ze pitore poje so hapulasha la kemesar fu we po hashdi ugo temi ha ko hai Japan nu pitor ze Cornelius ki no vo Cornelius verse ker se ke di ha ke mohosilo Cornelius se pori provision nu ke penyo fa port sagaja poe ke di bola no po ze ko po temi ko ke tsebie pitor ke shaga ke zo su ha te je pori pulasha poe che per gli fare tiki dilemma po ginu port sagata o pitor che zemi po vodo ho che su ha pugi pugata mo temi hawa vodi nrchodo che su ha pitor ki pugi go verse ke se ke die se ha ngulie verse ke pingu ke thini ha ke ha ngugilie juda ke mo mi go zo shiri the Spirit begins to fall on the Gentiles, non-Jewish people. Muhauha pitore pugaja siro hadz uni pu Jesus Christa peleliete kema sorfa me chopie u ke tu pie u gori zeliro asu podi ke penya fa khali domo sita sala pitore Jerusalem no ke hu no kratami ko ki pudi ke penya fa tho phato ha ko ha pe te chsede ke penya fa tho themi ko hpie mu a hpie phato ha ko ha chsede juda ke momi ko bu zoshiri ke me sorfu nguli de akidi bo pulida akidi bo chelida ida mo hamoza kenza ke pugeshem hidi Jerusalem no krata goli ro pitore vodi ujre ke momie gentile goze ke pekroba ke talo ko nimoda di pitore pugeja akidi bo chelida ke penyo foto ha ko achsede isi mo suzedi je verse ke thanu ngugilie siro hausi ke ligi ugo que me crazy da isi Jerusalem no krata kori que me credeshe pitore menyo di petsedi podiu podziu pu menyo ke kim hedi poe hako hatsuvoda shi poe menyo di pu gashi Jerusalem no krata ko menyo di pojapu podie podze kor na badi
ke me kri di che po question se gaba go po gi uni mo gaba go repete ke me kri gata so apu verse ke theta no mula ke le mu go ke penyo fet sedi u ke penyo fet cho juda ko mu ko buri ke rinu vole ke dola thenu ke di ke liye pie u ko tsde sita. God has also granted to the Gentiles repentance to life. Repentance to life. Okay, Pitor Japu, Erne Gashiginu, Silida. Zure ke mo miezo shiri. Juda ke mo miezo shiri. Ke pet tebu. U ke penyo fa sigile mu u ke penyo fa rofu ligile ke penyo fa medogada u ko silida. Isi. Teje honu, teje ke nieba. U ko jido ke pugaba honu, poli ro Pitor Japu mu ke nyuli ro Antioch no ke hude. Teje ke riu nu, je ke pugile nu lesson ko yobo ke kino ke pusana ba. Important lessons from Peter's response. Poliro Japuche gazunu mie u leke kragawa bat tuzudo zeke set tuzudo. In your witness, in our witness, there will be people who will misunderstand you. Sala Japuche gazunu poti petenu mie nitse ligedo mori mie pet tinunze agree se lege so ha mer morivi Pitor zo shiri Cornelia mu poki kru krohipie ubu ugobu ke penyo fasilie deri mikrobo so hari sisidi uni motha japu ke chanu me peteri ni japu so har na di uni le molivi deri hapo sili ki vi uliro Pitor medi menyodi tefudi shigesi hedi we mie uze agri tsili moda zo shiri we shigesi hele mosho mo unufuse response da shoga da so muli Pitore Jerusalem no ke hunu krata mi ko pose agri moda zo shiri poe menyo di poe he was patient and self-control to explain himself to them. Lesson kinyuli ro ke hunu. Disagreement should always be dealt with dialogue and honest discussion. Pagro no kinu si cholega mo ke face si cholega mo honyo ho understand se chole mo ke ka tinni da ya de si ka ti gono zo shiri we menyo di ker chdi tenu ke me se tenu ker nyo se di ker chdi pa pe pili mo so verse dinu nu ker thenyenu Pitore pozeu pette pula vosha hamoza ugo verse ker chapter ker nu Pitor mu Cornelia je unya prakile su hapoe Pitore Jerusalem ko ki kertamye ko ki menyo di pozeu pula ke sa poe si zoda pu bal hode te mya go apu bari sile hode idi poe punu zda mo pocham me zida mo deri poe menyo di pozeu pula sa musala ke hunu mori le thoga chunu ke fesilie re ga ti paraya zo desi ga ti gunu shri we menyo di dialogue ke chdi unu ke those hunyo chdi hape pili morsho ha chike me zala le morsho we just say ro it is important to patiently listen before judging me po japu sisa me po je sisa di rna ga jigi kridi we me judge sada sho me puda sho deri mi dear na riesa morsho Jerusalem nu krtami go Pitor ki unni moda deri podze ugori poe podze pu gajigi ugori pet menyo di che set di sige si hedi ugo japu erna Pitor japu erna chilasa mu Pitore po japu khasmu verse ke thana ugo sigile themi hago pet teri ke me krida si pochae themi hago Pitor gi ugo ni mo bazo shi ugo thenu ker nyosidi Pitor je pu ga ba ko erna bazo Pitor je usi menyo kolina di poe ugo Pitor dier na bazo mozla ke zedi sige si hedi ho die erna le mo so ka za suha lesake lesson dioliro hanum habo si met zala ke liye ke puvore de si met kola ke liye God wants all people to be saved. Kepenyo fe Juda me ko zoga mo zere ke ta go zoga mo me pet te bunu Christos si ke liye mo baptize ke liye po me doga zo hangulie
verse ke thini no siro haz uni pu jisu krista peleliet che ke me sor fa me thobie u ke zu du bie u go ri zhe li ro asu po di ke penyo fa khali to mo esida ke penyo fa dili ki vi hawai mi pe tela zo mo juda mi krata mi ko bora ha si chile mo gada so ha mulia ke thodi no pu me zwa zo u go Genesis no keriki tho lesu no mohosili ro chapter ke ke ni senu pu ga nginu Abraham pudi Abraham nginu ki junu ki grupe tebu thejangu do ho isi verse ke chapter ke tha verse ke tha no keriki tho Abraham me siye ga jamu ke kopi po chudio mo ki junu siye pe tego nginu thejangu do isi ke pe nyo fa thejunu ri pu pe to wa da Abraham lanu ki junu siye ke kri ga themi ke kri ga pe tebu thejangu ke do suha buba deri juda me ko boliro ugu thogu lepe krida idi Abraham nu ke vor theja mo Jisu Krista diligi vi hawa me ko bola zon he ke to suha leda sla ko e ko ni moda deri hanum habo sike sala ke le diligi vi hawa ke niu lari ke zu lari ke kho lari ke keo lari ke ko lari ke thatso lari pe delazo ke sa suha leshike mo sala ugo God wants all people to be saved how ha leshike tie poti ke zu no ke ni account ke ni mo hosodo the church in Antioch ke pusipuri chapter ke po no theje ke ni ba pitor zeu po zepu gasho se ke ni liro ke Antioch no ke hu zengulie verse ke thefun no ser gazo Antioch no ke hu zengulie Antioch no ke hu ikashiki Antioch nadiu city ho hajeri bapo mohosona ba slide no bazo made de Antioch nadi city ho haje sigilie Alexander the Great Isia Macedonia no Pakistan ga cho poe kiz pen le di how tiu no hamhoza Jisufor ga hamhoza ti che kresse me se vogata ki poe sire deri Alexander ya kos se ga ke di mi bo chsia si di kiz ke tubo krep pen le idi poe po general mi po kroke jami ke kariba mu Alexander zem hatsa ga mi bo poza Seleucus Nicator ise temi hawali ro Antioch nadiu sitiu sedeshe mo popozanu nu sedeshe popozali ro Antiochus isi sala temi hawali ro popozanu nu Antioch nadi hawa sedeshe ke hu puba mo de hawali ro nadiu sitiu puba de ho sitiu je puba de ho mo Antioch nadi hawali ro Antioch the beautiful isia she hazali ro ke kila mo nadi ke zivis se bogazala ki gorit se ke zivis se hapeteri plan se menyo se gaza nadi boche ancient world no musulano Antioch the beautiful city is yaje the last develop segaza plan semenyo segaza nadi bogada swari mulie sesie me kekra vor hugaza nadi boche me lak hatigi sa lak se sa ekra sere lak se ke je vor nadi honu hugaza themibo multicultural themibo hi ke kri ge vor yasi historical accounts ko bopu gaza nadi honu Persian nui themi vor hu India no nuri themi world hu China nuri themi world hu ga suha juda me historical accounts ko bonungule Antioch na judo sala themi keri se sala Antioch jepu ga queen of the east igaza diri se di Antioch city ha jepu yashe themi keri thor ga la juda me zo ga mo Roman me zo ga mo Greek me zo ga mo themi keri se ga la ke hu je mo so na ba Antioch no ke huli ro evangelism ko boy sedeje ugo tezu verse ke po a ke thefun no me fe po ha ki mo hosli ro Jerusalem no Stephen ugo tezu sibade ke puvode Stephen du kriga wasie ke pelemi ke kra luki ha ki tavoda Christians were scattered after the death and stoning of Stephen mu mikro boy tasedi Antioch Novor dei microboliro juda mieko donor bija putsaba microboliro Greek mieko kirija putsaba pocha ethemi hago haliro evangelist ko bode
ke penyofa diliki view city japut seba mu japut segabaki verse me fe ponu ngukilie mikekra nyepu sikilie so hapu a lot of people, a great number turned to the Lord isi verse me fe ponu evangelist mi ko bo japulano Antioch ke hu ha sedeli ho go su ha lesike se si ke niuli ro Barnaba ke zo thimi ha habunu ugo encourage sesa Jerusalem no ke hu we Antioch ke hu jesi ke siki Barnaba ke chesa verse me fe ke ni no mu Barnaba po zauli ro son of encouragement isi mu po jepu ke zo shiri verse me fe se me fe die haki Barnaba jepu ke zo shiri thimi ke vi me bo si ro fe po su ke zo thimi bo she mu ke pele nu chu se ke zo thimi bo mu me encourage se ya ga za me chike the fu se ya ga za thimi bo she Barnaba ro mu Jerusalem no ke hu Barnaba si ga bala Barnaba ke jibie Antioch no ke hu chasa mu hau tiu nu Barnaba vodi poe themi ke vi me bo ga zala poe me chika the fu ya ga themi bo ga zala poe ke pele nu chse chga za ke me sar fa po chu ke fa themi bo ga zala poe vo ga zgi Antioch nu ke hu ki hawa encourage selie mu verse me fe di nu sikilie themi ke kra ni pu sila ke लिए so hari pu verse me fe di nu sala this church was greatly encouraged by Barnabas. Antioch nu ke hu je sila ke लिए Saul bunu lavori ugo krohi ke su hari ngola le Barnabas Antioch ke hu mehoba ugo thekeba di poe tase Tarsus nu vada mu Tarsus nu Saul levos nu ke bala Tarsus nu Saul kela bie pobunu Antioch nu volie sidi unike zedi teje ugo mefe verse mefe soru nungu kilie Barnabas Saul zedi putika cha tiche po mese isi tiche po sikezi meche teri sesidi menyo di ke pele me ko petha menyo ka sa teje pusha they taught a great number of people ugo Saul je siba Saul le po ke pele nu chse chega zo themi bo ugo Paul je prega no poe ke pele gi sa die pom hasiri khos se ga zo themi bo ga zo su hanguli mu ugo New Testament nu ugo uke pele nu theological truths ke krazo shiri Paul Saul ke pe thadi gi nu parya sala Saul le hasi se ga zo themi bo mu poe pom hasi su ha sevodi Antioch ha krohi ge zo ke hu ha krohi ge zo te je su hanguli so she the Antioch church was the Antioch church exemplified good works ke hu high phake viche ga zunu o khaga sha ke hu me bo ke hu bo cha verse me fe teninu sieze ke si me go boy Jerusalem nu war Antioch nu ke hu nu war mu go donu me bo prophets ko donu me bo Agabus ki me ige ze me bo ke hu di ki pu di sie sieze die pu di sie Pekribo vodo ba de ho ke zo su ha se ugo ki pusa manually je dojbali je pekribo febin sho se ke zo bo voda ba de ho idi ugo ki pusa mo poe sieze di ha pu ke zala ke pelemi go krta go famine pekri ha hala doj chlie ugo doj chigili ha no ugo phake vi chpie honi ho chge se honi ho khri gile pekri ti ha no zo shri ugo Pekri vor ka do siba ka dala ugo ke zeke nu redi phake nguli di phake vich bi honi ho kroi gile mu ke pekri ti ki zo shiri ke pele me go bu ke me jeda mo ke manga da mo ke zo teje so silie salano ugo Antioch ke hu ha je mo ho so de mu ha mo ho ke shiki lesson gro bo ke ze ke pula sun tha lessons from the church in Antioch Poliro, how to start a church. Ke hu sede ga pet te haidi sede mo so ga su hapu zo ba mo. Deri ke hu sede ga dili ki view sedi sedi sede mo so ga su hangul. Every church should be rooted and founded in the gospel. The church in Antioch was
birth out of evangelists who preached the gospel from Jerusalem, who came from Jerusalem and preached the gospel in Antioch. Kehu e por hi ke kri ke junu seddeya. Kehu ko boy ki kru ko boy seddesia, kehu ko boy rna bonu mori community bonu to fu ngudi seddesia. Deri kehu botso zo shri ugo kehu pette mu kehu seddega za petteri gospel centered mu gospel rooted more so ga suha lela sake. Nzusie ugo kehu Union Baptist Church 50 years Golden Jubilee suha nilie. U kehu je history ke pu gavonu. U kertamye ko gospel centered church kepenyo fa dili ke view gi thagaja mu kepenyo fa dili ke view se ja putche gaja ki hubo chmo so gaja ke lemu nu su ha sedi UBC sede gasha me ke kari uja pu khasha yego su har krabado mu u ke hu zo shri gospel se sede ke liye su ha se ugo jecha o sala ke hu sede gaja haunu puri ke kri ge nu sedelia deri kehu bochu zo shiri gospel centered more so ga ho halle shike ke pelemi ko ke ze vodi krista diligivi how ha ke pudi how ha gi thageli nu ke hu boy sedelia mu sede more so ga so pushi ke nioli ro ugo Antioch ke hu nu chatha pungula ke lioli ro kim hedi ke hu ke meti bo chili do ga ke so haringusha how to be a strong church. Kehu ke krazo shiri ke pelemie gaza ke pele ke hu gaza thesa su haf baya pubaya many members many churches profess the Christian faith. They gather and they express their faith in praise, in singing, in giving, in reading the word, in listening to the word. Deri ke pele ke thonu kehu ke meti bo chagba ke miri siliviga ke chu swaliro kernu nu zoga mo tenu ke digile suhaginu lelevi. A lot of times our faith is not accompanied by true repentance. Deri Antioch nu kehu je ugo mohoshilo verse me fe ponu nyogo to mohoshipi Antioch nu themiego ke pelemego themiego Krista pelelie ugo nu ke dilie idi rise ke penyo forgive vogile te jesu hapu repentant humble believers mo ke hu ke meti botse ga je thenu nyodi thenu ke digile suhari samosha mo su hamosha bi zla ke pusi pubaya UBC no ko habo ke pusi ga zo liro kernu mier bi chada heke de cheze ke le mie unu u ke hu ke digile mie sekhe ga zo ase u go honyo che si baya Antioch nu ke hu nu ke pele mi go liro they were not just hearing and listening to the gospel but they were people who repented from their sins and changed zla ki hu hawali ro thenur digile ke pelemie jesu hangulie just se uliro how to be a growing church ke hu mem megaja ke hu bot smo so ga suha ngulie so aliro verse me fenungo gile okwe Jesus Christa se japut shabazota they were preaching the Lord Jesus ke hu haunu ki midi ke hu hawa me milega aliro okwe Jesus Christa delegivi se japutcha Titiu nu ke hu ke krazo shiri japuche gazunu phake krake puba we are covering all important topics we are talking about all important social issues and matters in the church at the cost of preaching Christ Titiu nu ke hu nu hauri ke pu morso le ke hu nu hagori ke pu morso le ga su ko ha bazo mum hake krake pu morso ga bazo Deri hogibo phake kra ke pubadi we ugo Jesus Christa dili ke vi hawa ke puli mo gada hawa misiga wasi ke tiri niya mo hawa halano ke hu ke kari reserve ga ja me mile mo ga ja su habanye ga su hale Antioch nu ke hu liro
Jesus Christa ni puzo gaza kela keli zo gaza su hasidi ugo central message sidi ugo ja pucha verse me fano they were preaching the Lord Jesus mu hawhala no ke huwe memye gaza ke hu bocha gaza su ha leliviwe C.H. Spurgeon liro Christian leader mo theologian ke me yep thopode ugo mi krai policy da wori prada me chide poe pugaza whatever subject I preach I do not stop until I reach the Savior Lord Jesus. For him in all things. Poe pugaza am hake hubo se pe thazo shiri hake hubo se puzo shiri Jesus Christa ani pu je chole ke moche apu ba yazo. Until I reach my Lord Jesus, I keep preaching that subject. I keep talking about that subject. Ugo ke hunum hake kra rnaya se ke pu ba ya dei ke hubo tsuzo shiri Christao bunu ugo central foundation ugo mazeu tsumo shogaza suha mulike mu hawali ro engkyok no ke huli ro Barnaba Saul migaza krata ke vimye kropoe ke penyofa diosi pe sudi ke penyofa rofu ugo ke tsutsudi ke pelenu tsse tsegaza krata mi krobo bagaza la kwa menyodi ke pelemi go pe thasudi memmi gaza ke hubo tsegaza suha nguli ugo Antioch no ke hu je pragazuno vakenye zori ke hu hau hanu temye kragelie temye memmegelie so hapusha telauli ro how to be a generous church Antioch no ke hu liro hakevicha gaza no chse gaza ke hu bo gaza so hanguli kinna tejeri ke puade agaba gaza prophet me boy famine vo vorgado pekri vo vorgado su hapu gashiki temego working ulie idi siji me ko e khagashunu pekri vo vordo gaba su hasiba gadala phakengu gajunu phake viche gajunu phakagashunu ugoe kezidi ke nur helie phake repo pardo di vordo di ngu gaba ki ugoe kezidi phake viche gajunu ke nur hegelie so hanguli mo hapo ni se gajo boliro verse me fet hefnu ugo ngugilie Antioch no ke huliro hakengulie sidi ketsibie Judea no khasha pochae Jerusalem Judea ro Jerusalem church puade Jerusalem no ke huliro Judea no bagazala Judea province bagazala ketsibie Judean church no khasha ni go anum habo lesson mo moshi pothelaude ho point daughter church Antioch liro hakevichebie mother church parent church khohi kesa suha uni thorma Antioch no ke huwe Jerusalem no ke pelemi go verse desa deri makere se jekelin he pekrievor gachon he daughter church fe phake viche be parent church mother church for khohila kasa te jesu hanguli kide bori zivishi tatsun he chan he mereb he chen he ga ba ke huyo parent church Jerusalem no ke hu mu ke pelemi go khohila kasa pekri bo vor ga tiu no ri sala no ke pelemi go bu ke manga chadamo sala ti do ke pugile maga choko ke ponu pitore Cornelius ki vo ga pojapu khasha mosunu pitor jin nu go thake ko bo lesson ko bo sikile in our witness there will be people who will misunderstand you. But disagreements should always be dealt with dialogue and honest discussion. It is important to patiently listen before judging. And God wants all people to be saved. Chahako halesike. Antioch no ke hujeu moho ke shiki lesson kropo ngulie musuli ro. Diliki view se ke hu mjetsadi ke hu sedemo mo ke hu petamo sho gaza. Ke hu metiga bae Jesus Christa sem mjeu tsigaban no ke hu metiba legi vi so ngulie. Memye gajari Jesus Christa diliki view gi thakili dinu memye gajake hubo mule vi gaja swangule how to be a generous church ke huwe chiligi vi petenu hakevi saba morsho mo ke krimori ke jaka chofamie ke thachmie khohi morsho ke jasu hari ngule we ugo tie jidi ke je ke penyo fadie kerna suha pothela chigile jidi nipu ke kracha chigile ti suha bado there is some vabo ke zedi ugo peteri ukha ke salabie ke penyo fatselie mo uke chatcha phili na ba
是啦，列头过哈给啊块个大么子把宝贝得哩，给朋友发点儿那是的，莫苏是的，如果乌头卡个沙拉别，你不只 pressure 开，接到你不给米的那吃死去，而吃死去，喏，你听帮奴来吧没接，没吃啦，结果不是不是，这里没留那里，如果结果不是而那里是啦。而那个列苏还是的，如果知道乌卡个沙拉别，你不只是看，爸爸是做的，如果乌头发个是么乌卡个沙拉别，给别人发的个呢，给别人发的那个列苏哈，太可惜看。给克尼布，那个知道你而那个里好玩喏，你特些呀，某些卡克萨拉边只是呀，那个知道是个里面的，是不吃个真喏，那个基本上你好是做了某个是第你的呀，你还个是第喏比那个不，是个是黑的，天都看鸟是的，和你好是被为个个里，直接么别得不哩，给别人都玩个里，没多个只好哈，是的，不人家不吃这做些，给后个吃喏做些那个，你那个为他们说个这。耶稣基督谁也不吃这么少个子，我们还给为吃这么少个子，那谁那个确实的，那个不给后吃个子呢，好好一点个的，那看个沙拉别，那给后里这个列说好吃些，但这条路子不是也别得先这些，那个还的给谁的，你不嘿，你看个啥，谁不个子呢？你太家不，好多好好莫给巴列，没给得不，可还给啊喏，给谁列头吃食都巴西，这边列头吃食都个把别得只是节目那个。你不你看看这谁个是喏，喏你听，他们不个这这个啥比世界，耶稣基督给那个里头的差位，阿门阿门。里头吃到个把个那个白鸡还给可怜的么？如果你这现在说的不低个不喏，就是有 membership several 个嘞，有给很多 membership several 个嘞个，他是 percent 呀，么那个你这些个 professor 搞不没接，这天里罗 March 克么May 克没给你有 membership，有给很多 several 嘞，么汉尼里谁个不拉说到，有个哈子里个不服个是啦，汉尼里罗不里罗 Mr. Cody 好个闹。Kodin ho kenao po maker Visama Baptist Church nu po membership se uki hunu voli ho kini voli ro Mrs. Dallas ho hyosha afde pori Kiguma Baptist Church nu po membership march kra uki hunu se voli de mu hau hari se uki hu pesisia mu hau haziri chi do ugo ke penyofa ker kacha hau ha sekeli chudowe Corinth mi ko keriu kerpo me fe thenye me fe senu pugaja sla ke hu pori po tu chmodi ke nyepu ni khadau ch mori po hiu kriro po nyepu mo mu po ziu kichatie joda tyo sla ke hu pori po thyo por li le men nyodi ni khada su ch moti hesu krichi isi ke krila mona theme ke hu pori nyepu mo zele men nyomo zodi ch mo kriro su uthyo u ke pejo ch mo kridaya hahala ni ko donu mi ke kra hache mu meziba mu homiwe sirite isi ke penyofa kerkacha hau ha sega junu ubunu phale menyo sezodi utyo ufka samenyo zodi ubu semo shoke so hapusha sala ugo hau ha leke me sikhe the word of God tells us reminds us very clearly that we need to reflect on our own lives and prepare ourselves well as we prepare to share in the Lord's table. And that is why let us take time, even as the communion is being shared, let us take time to pray, to reflect, to ask God to forgive us of our sins, and surrender ourselves to God and prepare ourselves. Yathodye nungu ke liye, siye po ti zovo liye che, po e petha ke liye gozem hachu to di ke ba liye. Sidi po siye ugo ki,
cái mấy gì cái ta một giờ như có gì chỉ cái vấn đề hậu nhìn nó thor vor rồi cái cái làm nó anh có kịp tu sửa đó u cái bây giờ phải cái đi nó su chết chỉ vô lấy cái một chế ham kịp bồi như có gì hậu chỉ là liệu cái ta la gì ta po như cái đầu chỉ bị đi u cái bây giờ phải sẽ đi biết chỉ biết u có chỉ là gì cái差不多处理到cái kia như pu cái có chỉ đó nó cái đi như cái đầu ha chỉ cái đầu tiêu honu nói cái khi như cái đầu zo cái cho lấy cái salai vậy nói hiểu phơ vắt sẽ đi hebu anh ginu metilia như cái đầu ha biết chỉ cái sẽ đi anh cái khi ngu cái mấy cái deri sushi hiểu cái vậy như nói hiểu là cái mấy chỉ cái là hiện chế à anh chỉ sunu như cái đầu chỉ cái sunu hiểu bu chờ phu nu zori mu rafunuri metti ko ke le themi tsache no nikrada ha mo just che Jesus on chai away amen so sia pote hi rich pilidi just di khabi go tsha isi ke chabo chala le do ke masani pu hi go Jesus nu te ha ha kri ge chunu nrabi ke ri khasiya ga jar kai away no e ke job wasya no e ke li ke thok khasiya ginu cái kia cái thọ mulia thế hệ hoa cái đó đi đó just cái liền honu nó hệ có lắc cruise ginu nzie pe cruise đi cái mezia chỉ cái sao hệ có bữa hoa le mua cái sala bije nó thế hệ hoa mo just đi hệ cái sao sẽ Jesus anu chaya we amenก็มาบนเลบามอชก็จะอุลิรอคริสตัลลีเปียอุเกลากลิอุชลีกมอมอรีเป็นโยกสาลีกมอมีบุเกจจะเกิดกระจาหาเสียมอสลาสุริเลบาเจงูเลลีรอเนี่ยชนิบานุโนเตฮิวปิเลียนิคดาวริปิเลียอีดีนี่แกชัดสลีดีแกเฟบาลิเจแกเป็นโยฟดีนุพุชะปุถุแกหูบริปุถุบริเลเมโยมดีนิคดามุติเฮาวาจมุเกตารอปุถุโมกดาแกทุดินนุ่งเลียปุถุปุแกเปจอจมุเกบากดาสุหาริพุชะสลาอุโกแกเฟกบากีนี่ทัวนี่บานุนูนี่แกชัดชะนี่แกจอริพราเลียอีดีนี่โดจะชลิเจก็เทมีกรากบาลาแกเฟซ่ามอชเมเจเดริกิฮูบรีสิเกสิเฮดีแกเฟซ่าสโรยูก็เปจิโดโมลูกก็แกเฟกเลซิโนแกเซแกเมทาดีเฉลดเวแกปุสิปุรีเนี่ยแกเฟกบ้าปุติสุกาเสดีนี่แกชัดเฉลเจโมแกเป็นยฟเซเกตสกิลีตีริตเจ
pesogi te hiengu lige mo hoba balome or pesogi ni kradangu le ke mo ho balome pekronu te hiengu lige mo ho mi balome pekronu ni kradangu lige mo ho mi balome ni oji ha servi Tego babo mimi le dome Yesu Krista ukela geliu cruz gino nkridi akridi nke phuma mo ak phuma hali dodi pozie pe krugasha pomo bietse biet sagasha rasache or rasake po ke me jegasala bu mu abu jote ogaba upe jote ogaba suha terhile we seja ngukazu ngumodi jisubunu usunu seja suha nguwade sala ununu potezidi potsedi kerka chahawa tsake Gazidi Nipu Kerkacha Hawa Silly the way, how ha Tiginunu, Keker Nikradauzo isi, Liepie, Zilichi, how ha Amozo isi, Ugo Peterik Metadi Nikradau Zilidame. So see Pugaja, they hear how Hari, Nicolano, Krugabar, Azula, Dietzi di Cokelia, Tejokas house away, Nico how Crip Peche isi, Ugo Peteke Metadi, the hill Rikilame. Kepenyo fa beziwe ketodi nungula ke liye ssie ugo chali po chsudi ke khoda isi mo ke zeri chali thelao chlie idi ko khokile so chudo le thogo ni go to akile gide
给我让不vor人，就是这不是嘞，就是差给头，差给贵着做，vor给那边不vor嘞，我给这里这里苦，给我的些爹，给这吃了没？这里苦给我的些爹，我来到了，这吃它了没？Hatsu tuya ke ja ke kolanu we chamori lele ke vi ke ziepi sesele ke viu pobu ke hunuri mo Krista Jesu ginu tepu pe tegi tsiu ke chache mu ke chache zapu zaye tsuche Jesu zanu chayawe amen amen ti do ke pesi ke ja bazo mode sala ti di la levi de ho pe te ko pe ho